Kužiš, više nemam inspiracije. Pa ne moraš ni imat, jer to će biti vlog, koji svi dosadni vlogovi. Isuse, gdje si? Noge 1, noge 2. Prozor. Jel znaš zašto ljudi glancaju uskršnja jaja? Zašto? Da se sjaje. 7 podljeno, 10 podljeno sa 7. Jela sam štapiće. Kiša pada. Kako da sad okrenem kameru? O jebem ti. Super. Ljudi se griju. Tu je WC. Tu mali hidrant. To je stroj. Slovensko lišće i grane. Super drvo s puno lišća. The party begins! Naišli smo na govno kao spomenik ovoj zgradi. Došli smo u Ljubljanu, Edita se ne želi snimat jer mrzim Ivana bahata. Tražimo WC da Edita piša jer joj nije svejedno više. Tako Edita? Sat i pol. Sat i pol. Smo potajno u WC-u, u nekoj fulkavani skupoj. Tako? Da. Sad ću pišat. Edita isto piše. Kako je predivna. Hvala. Pukla s 500 ljudi i ne možeš vjerovat, nisam se ni nažicirala. Koja si ti kurva? Dobra kolica. Neko je ugazio u govno. O, bolje. Da. Ćemo ući. Ovdje je Venera kupovala. Curice nose križ iza na glavi. To je valjda tako u Sloveniji, ne znam. Dobar spomenik. Bježi. Super je jeka. Jeko! Ovdje je Isus podučavao svoje apostole. Gotov kupanjac, dečki. Tebi nije dosta. Prehladit ćeš se. Izađi iz vode. Viš kako se smežurale noge. Dobro. H2 hostel. H2O klub, neko ima hostel. Neko ima premali bicikl. Mogocikl, kaj god je to. Romocikl. Pa nije Rom na njemu. Wow, ove pločice su super. Ja. Apartma! Ok. A part of your mom. Kaj je ono gore, ono zeleni tornjavi i kurci palci? Jel možemo tamo ići? Jesmo tam bili već? To ti je... Završeno mjesto gdje možemo čitati o nama. Što voliš? Joj, 20-godišnjaci, 30-godišnjaci, gdje sam ja sad između? Ja sam više prema 30. Evo ga, poludile smo. Aj 20, ja sam sebi još. Ja ću si 20 pogledati. Ja isto, ali ko zna je 44. kuć, možda ima još knjiga. Ma ima još milion knjiga, šuti brate. Edita je skoro kupila 2 stare knjige Za 300 kuna. za 300 kuna. Koja može posuditi u knjižnici. Ali na kraju smo kupile jedan strijelca ona vagu za 3 eura. Što je super, da. Ja sam htjela kupiti latinski rječnik i paleografiju. Tako da... 40 eura. Ja sam je odgovorila uspješno. Urazumila me, inače ostale bi gladni sad. Da, ne bi jer bi ja kupila nešto za jest jer sam tak jebena. Što piše u strijelcu? Od
otišli smo u DM, Ivana je rekla da nećemo ništa kupiti. I ja sam ugledala Make Up Revolution, što inače nema u Hrvatskoj. To kupujemo na Pink Pandi. I bilo je jako lijepo uživo testirati Make Up Revolution, koji ne testira na životinjama i baš sam vesela zbog toga. Kupili smo se korektor, ja C1, ona C2. Svaka je stavila svoj najdrži parfem. Ne znam da me diva tu uvijek jer ne mogu gledati. Đurđev dan! Ran! Ran Đurđev dan! To daj ga! Kako smo? Ćemo si popiti jednu pivicu U kafiću u kojem sam ja bila prije nekoliko godina. i onda ćemo možda ići u Neboder na kavu još jednu. Ako stignemo, ako se tu ne napijemo od pive, jer ćemo, barem ja, uzeti pivu koja ima visok postotak alkohola. Moja isto, ako je imaju. I još je sajder. Čak i nije toliko visoko, može biti više, ovo je samo zapravo jadnih 8% alkohola. Nekad pijem pive od 13% alkohola. U klubu liječenih alkoholičara su mi rekli da to ne radim, ali ja to radim i dalje. Jebi ga. Baš su lijepe. Hacienda, jer vodice su ispod. Živcira me kad ljudi hodaju posred pješačke staze, a pokraj biciklistička. Kao ovdje, na primjer. Na primjer, i sad, čovjek ide prema meni kao sad da se ja pomaknem. I kud se ja jedino mogu pomaknuti? Na biciklističku. Ovdje, ovako. Puš. I onda ja ispadnem šupak i moram gledat vamo tamo, jel ide bicikl ili ne ide, kužiš, jer se ovo žubre jebeno neće pomaknuti. I onda ja pred biciklistom ispadam šupak, kao ja se neću pomaknuti, a ovo žubre se neće pomaknuti na ovoliko pješačkoj stazi, ono, napuši. Čeka me Ditu. Ona je Megiću, tu ne mogu izaći više. Dobro. Ali tu mogu, haha. Nemam pojma di je Dita. Sad ću opet ući. Znači svi su živi, zašto osim nje. Tu je kafić. Tu ljudi čekaju kad idu na bus. Idemo kući, bilo je dobro, vratit ćemo se opet i eto što da kažemo. Čekamo bus, nema ga. Nema ljudi, nema busa. Ja sam na trenutak mislila da sam se izgubila i da je Dita otišla, ali eto. Sve smo riješile. Vraćamo se doma. Eto, gotovo.